Kiseng Balangka Riboy Naduk ke FKJGP, CORP, Young Minds Association, Ringkat Kariboy District Sports Association, mentakasi kalapriang bat penkuk buram yu samla Lionel Darrell Remay, ubalayo ikanam kum urang abgol bakan saitam jangka kenhun Under 19 Kari India, hakalumpung South Asian Football Federation Under 19 Championship, kabalalong Dakshan Hanipal, hadin baka kenhun yale ka jangkari India, kalala ban penlim no ika Pakistan da Laila Not Goal, hakajing yakun final. Kuman syukdaw hang ni, usamla Lionel Darrell Remay na Umroy Riboy District, ulalet man mikmat yaka kenhun Under 19 Kari India kum urang abgol, bat udairu ubasya hikay pentebit habay chung butia football school, kabadan hanong ba Delhi, bat wan pai no mentakasi siya kajala bat ying sa jong u kabadan ha Umroy, nakaliang ki kenhun baper, kila pediang buram yu hakijaka baper, nadu Jorabat, Bernihat, nongpo bat sning ter syadu Umroy, kabadai kasnong bat kacakasyong jaka sa jong u. Men para bagi bahayang kebalak support yang ada pastang. Dan naik boleh coach bagi lah Arab yang makan pois ni katam. Katai flash word. Aduh Islam berpois tu kita dan makan kita. Saya jadi jangan nastang na ni na maulai. Ali trial syaga baca mutia. Nasa jet nang tu. Harian ni don ke final trial hapo Delhi. Tengi elek nang tu dah sak select nang tu. Nasa nang tu ngayok kontrak san senam tu tambah kasak tak senam bak hadiah ngasak jet saya ke India ai tu asa be India adu under 15 adu under 19 mentah ke jing ai kubel pisia baro wakila ai pen kubura maya apa kau ngai te kubel baro thank you na kaliang jonga pa jum na la kien ni kan lang ni i man ba jonga ba kan bobot nga ba red dan imam Rang buat senang dom Ramadan dulu ibalai don lang sus Nepal ang ta iba dom lang Magri ba Tibor Lightman ba Jinong se ngidon ibaya senaran lang jauh sidu sport Nepal te ngidap da jing sokemen habang yi nadu na po Jorabat la don ki parlok ibaya pediang subhai ngi tenre ngi TBA ngi wan nang tai te siyo kubar bangi hap ban ya don ang sipang arpang bat ki te ngidap da jing songu ye kini ki e ba khoi kamtam ya ima wi sedap ibala masin banai la ong bangin hapan ya kendu po office te nakaliang junga kumpa ngadap tang daga jing songu sudah iki kamtam ya ka body jong pi bro kowe ka RDSA ngar ngadi khot ya po finance committee jong pi te kumbangi iba ka RDSA ka jupek sisa ya ka ya kabedi bat ka sports tang ka football na ya ki week event ru te ngi iba ngidon kamban country kam Hasusu nam ta ki generation ke pasuan ke jik sungu kali suble ru ya ka ba uladi la sumar ya pun jangan ado ka under 13 ulal don sport Delhi udon bat ka bichung botia football school ngi ai ngu ru ya ngi ai kuble ru ya bichung botia ya ka ba ula diang yu ko muai u kena ban pentebit hati ka academy ru te kunju ru bat ka team India ya ka ba wala don nadu ka under 15 wala don bat ka team India hadu menta under 19 dengi songo ikni khaj i pediat ka start jung blai te nakliang jonga ngam don ni ewan ong tang ka jing kublai fi kumjo ikni parlok balai sendaran bangalajar teng mene ge lawan sus Nepal ban I men sim ka team India bat kumjo ya kun badai na kani ka tong khanje ni te ni i wa jing la kai te kalong ka ba internet bat ni so borom adu kata nam ta ka dong kathan ba ukun jungi mo ndi tang junga ukun jungi ulayo ya kanam best goalkeeper hang tai ka sa tournament kadiga tournament junga so asian mo te ngasul don tang gajing so kemen tenai kani tang gajing sedang yu upat kadi tang ka under 19 te kani suno tang supas tang ka metrik tengi hap flight saya ka 12 min hapon lit saya ka graduate pat kunta tertera su ai nuksa umdai tang yu ni ya ki kun semla jungi babun ki balai lek kai mta ka ilik ru te kumbo ang imam ne kajing sarong ni di buk sesut kani dai tang kajing ai burom jungi te ndai ka badang sa ka badang bun sini nang ni mat mar ngim kwa ba mentangi pendeng sentiu la sa ngin jakno
kajing tristom tang yu nre yabar ko ikun samla ki bala pois te kerdan badila kai sira I League ina ISL bakin yu tristom bat bakin don kam sim so sorong nomor bablay ba day tang maki mangiru ni so sorong lang mo ya kanika ri ka bi kisuni tenak den nga tang Hakaba uwe na gisamla jong ka dong bai juga jongi u Lionel Daryl Remay mo ubalawanra ya kan nam ya ke burong ubalayo manyasim benta hakan ya ke South Asian Football Federation kabaki India kalai bansim benta bat haka juga poru ke India ka job bande tang baka job unge usamla na dong jongi ubalayo ru ya ka nam kubu best goalie hakane ka jila kai ka ba haka percaya hawam namta mergane kalong ka burong yang ka Riboy kamtam tum ka Riboy District Sport Association ngidan hakane step ban tiang burong yu tiang subhayo ya gibahayi sem ju kamtam yu pa ya kakmi ba ya gibahayi baro bidan lang hange ba kane ka ying uleu samla ulawanra ya ka burong ya ka dong ba ik ka jongi bat ndei tang mo ngidang kmilanti bagi wei ki samla ro hagino ki feel jonga sport ni kmilanti bakin ya bud ya duk sa jongu bakin wanra ya burong nyemla wana ai sibun ke jing muntoy na ban sa jongu hindre ngin ai tang ka jing ka ku ko kabangit ngait skam ba mauru habawla yo ya kana nam bakat kani de ban sungsara biang ya kana burong da ka jing sungrit ulai ulong lam batu ha ki jing persiang jongu nang ne sakmat ban nang ya simmenta mdi ban kutang hang ni ula ban long ba ulang la ban sim sagi wei bade ki level ke bakam sa jirong ban long ulong ilakai uba pau nam ha ka pacai ya ka step ngidon ban langang ne kup official jong ka RBDSA baro ngimla bandan hindekat bangidon ngilaya ap hang ne namar bangi sungi ni suburom na ka benta jongu ya hang ne ngidon ban kuparu iba MDSM ubulong utukhat jong ka RBDSA kanong isosorong ba uwei na ki dukhat jong ka RBDSA udon ki khun ban pendan burong ya ka dong ka jongi ya kane kalong ka burong tang ya ka ying kesem ya usimet de pila pendan burong ya ka Riboy burong ublay unang karku unang yalam ya pi nang ne ha ka ji persiang jong pi ban yale ban kenjo ya ki ba sejrong ublay si Version of Riboy full away ni seng balang ba Tremon Soba Riboy district idap to ji dokumen ke bakrau bau samla Lionel Daryl Remay badai nak di kedong kethan je jungi beru first player banyo ban represent ya ke India team ida sorong hadu kata ida sungu ru play try kenrat play kalat kelenti yo samla Daryl ban tristom bon longu floril kai jung ke India imla panda aku play ke pang ya ke nut tristom jong samla bala poisa kadu kan ke thong adu benda yo ru ke best goalkeeper kum kasang ngadaken tu ya ki samla jong kedong Riboy lene jong kejelai berkowe apa kidon keno kam jile kai ke juki ngida kermen ban kin le kai nadu ko man sim ke disiplin ke bedon kam ha ki khon samla pu je ki jungi ko magini kisni ke jing jelai juki kam ki besne kam tam blok ke jing jelai juki kam ki besne kola ima pen bani khon samla ke dong kethan ya bangi yu i gumne samla bla prat kilenti shmat idang kermen ban nadin jong new samla kidang mi sibun pat isagiwe pat samla tiban bot ya galenti ke senjam juni samla bala ilam shikman de nakalang kasengi imdan ban ban kran nakani ke por iso ban ai kublei lang ya boro di perlok kublei dan lang ini kublei shibun